Rahim baatii takka dura ka'anii isaan kun nu bira dhufanii dhukkuba tiruutiin qabamanii har'aan tana waan irra jiran mee sadarkaa akkam irra jiranii isin gaafannamee kam jirtan gaafa dhuftanii fi amma. Bismillahirrahmanirrahim. Kanaan dura kun tiruun kiyya dhukkubeetiniin manni yaalaa tiruu miti naan jedhee olii gad deemaa dhaqeetiniin na fayyuu didee alhamdulillahi dawaa isaanitti irratti fayyeetiniin jira. Miila kiyyaan deemee dhufee miila kiyya namaatiin namni daggafee ol na seensisee ganna baaseetiniin deeme guyyaa sana kanaan duratti. Gaafa dhuftan namaatu isin qabee. Gaafa dhufu namatu ol qabee na seensisee nama qabeetiniin asii na gabbaaseetiniin jira. Amma waan fayyeetiniin kun miila kiyyaan deemetiniin as dhufeetiniin jiru alhamdulillahi dawaa isaanitti irratti. Akkana gaafa noo'ee akkanatti dhukkubni turuudhaa nu biratti yaalama jecha isin beeksisa.